Aritwa Kithomba ni baremi gucoka kirasi cukurune ya primary na kinya secondary ya Matu aciari bakirikana kumakira kureta ana bao cukuru iu ni kujura roje kumania na mbura enene na byobyoro bikirikana gutwika ugwati bonene aria kinya byambirite kurindwa ni urito bwa mbura. Cukuru iji nandi ni kuromba mwerekera na rutha rwa kwerekeria ana kumakiri ministry ya kithomo thirikari nene Mukirimithika ari na rugono ru. Ointe wigwa boya yari mwana yete chukuru yabako batereta chukuru mbare baeta chukuru nondo baeta chukuru kyoro ikesinkete amwana eta kyoro na kiraga na eta kyukenge kero tere na kyo kyasinki ewethira etike mwana kuana bako indere baeta ruare batereta chukuru na baretarira thirikari ka ile kyoro bya chukuru eu. Patrick Kailikiano mwe waciari ba chukuru e primary na kinya secondary ya Matu baraba inogua bakurukiria na bao baeta chukuru kumania na korokera gwa Chioro irasi na kinya kieni kira kioyori roe amwe na mawenyangia yangi Kithomba yara yareti mbure makondoria. Even as we are talking tutikumiabura na bari so turenda kuma tauma twitana utona tona biti sasa watumethera tukainga skuru mwanga Chioro bione ara bigwitangi otho ana bamwe bari potere chukuru tutei kwa nkoro chetu chianeri nonto bioro area ni thera area soft sana no mwana etakinye kioro async then kien distribution ya Chioro ke boys na girls ngosi chitumara Chioro bibinge ko tukona ana bare bakethera bari in danger nonto Chioro ibika ikebo tutarukiria ana beta iro tukwenda beta bitumire tutura bakaibara bakumba ukinya tugana bange biruwe bakethera njira yikubona tu baita skuru bwega. Kuringana na mwarimu munene wa Matu primary bairukiria na mathaya tekinyi untunende kinyaba uchwarutha ra kuinga chukuru kwa kaita mwankarira bachwa ntaira kenda kurieria na unkumo watine sana ya bisi ndi bisinkete no kimya ana ba primary bethera bena thina yo tumira peti la trains ko wende itokona kinya kwina atari sana muno ana kinyika ba weta bonge ba wikone aritani Chioro na kinya kithiri bifulandete pa iko tu iko ba kaithira ibo bena close supervision. Okay. Ande kwina thina nene ya bibi isi ndi bisinkete mya anto kwina thina ikatokona kinya to ba release bonde orimo. So you are contemplating over release indefinitely monka manto ya esawa? No monka to consult. Na monka to consult Ministry of Education. Office Germany na monka mbere to consult ida ba chipi ni ba baona bu kure kenda batu itikete kurukiriana. Kulingana na opinion yako na maoni buranko na okari. Kona it is better to at least kenda tipirana nonto ba latrens. Na nonto amuna Chioro kinya barabara yunkuma chukuru etakilaika Akristo ba kanisa Katholiki ekenjeiba watanirite na kubwithia barabara ibongwa. Batu ngari chetu itatura ko na kinya chukuru iria katone gutono tutethia untindaringira obichie mutunga yakawira ndaingira kaithia ambira bakea na bateya ndaingira MCA ambira keya ken na teya irio kanisa turaichumire twingwa tugatwambire kubwithia barawe kuma Jumatatu. Tuina secondary mwa itawa Matu secondary school, tuina primary, tuina academy ya Walendre, office na ana babu atona wekira tukira kubida barabara. Around the school kwena assistant chiefs camp na nonjera tumaira kwenya nto baba ingi batokombare abana ishu cha wiki kere office ira ya administration batekomba okinyaguo nonto bakwethera njira ni fulandite. In particular twe kanisa Catholic iturainyikite sana nonto tutiraomba kuona misa na njira yagirite batiri betu bareta baketo chukumwa njira na kudwa njira bamba ikurito baremerete ntakene so thirikari ra twene we are disappointed nende ibonanetie kuria kwanirwa kwao bakiwa kinya nyuma yocho otethio kuma kire atongeria bao oteki nyomwe abaitika batu tukuboro muno nonto bamberi toringere kura na barabarite batu bwirite kubwithia ni county kana MCA no abure tubuthiria kana mutunga namba 2 kwembeze chieka wachia emergency icho ndo turabaringaira batutethia nacho kana batubudira barabara lakini utewo no ari kuya bambira bake akuona utewo ya kuona oni nkuigwa ndino ororo muno nonto ari ntuko yitha tukwitha tukibuthakia barabara na twina atongori bathirikari bara twaringire kura ithandatu na mwankira thai ke kura ithandatu twaringire utethio wacho tukona ndene ya area ya Amatwa
na nĩ ndĩromba rĩao thirikari itutethie pura kukumbika ndikenda cioro ya bire bya cukuru byomba kwenjwa ana beto bomba kwitha bekara bubwega no ntutwina fia na bore abenara cukuru still tuti comfortable kwatuika kwina muntu ombikia ututethie no yeye atutethie nikenda tumba kuendelea na daily routines. Nkiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri.